Katintayon dinggen di pa nakaibasa dati pakasalitaan ni Michelle nga dinan-inlanad ti address na nga napaulwan iti. Makaulaw nga ayat. Sagudahan nga ron ti surat ni Michelle. Dear Cousin. Sagbay man ngayon nak isalaysay ti pakasaritak na kahit kung itaklin iti programam kasinyong kablawang ka man itinaragsak nga aldaw mo di tanemar si studio kastamiten kadigiti padak na dumdum ngay kinagbibuya iti dati nga nalatak unay nga programam. Ilingad naklatan itinaga na Michelle. Kakaisuna nga agayatak kasinyong nakatumpungak pay itikas ken ni Glenn nga saan lagayang masisyak ti babae iti biyag na. Kakaisuna nga agayatak iti paylaeng met napeklan nga ulbud. Akalpasan nga naala na ti kayatnan imbati na kon ngagmaymaysa. Kalpasan na nga pinaguray nak bayat iti panagtrabaho na iti balasiw taaw nga iti agkita kamin ket naipaay ko ti amin-amin kon ket linipat na kon anamin pinsan kasinyo. Kalpasan nga inaklon ko ureno naduktalak nga adagayam tinaglabas na nga adagayam sa bali nga babae nga agururay met ken kuana. Amin inawat ko. Gapu ta ipatpatig ko. No kasano napasamak ti amin kasinyong. Kasti man ngayon nak isalaysay. Michelle, anak ko. Nang agsangsangit ka kade. Kwanang, talang nalagip ko. Ay, saan ka nga agsangit iti kasta anak ko? No saan nga nadagsin ti parikot mo? Amu ka unay. Apay, anya ka diti problema manak ko. Ibagam kanyak tabaring no matulungan ka. No, kayak lang nang ibagam kanyak anak ko. Naduktalak namin nga. Nga anya? Na malaksid kanyak. At tapi sa wali nga babae, iti biyag ni Glenn, nanang. Anya? Agpaiso ka di dayta ko naman, anak ko. Nanang. Kaya't mo sawan. Malaksid king ka. At dapat sa bali nga kaayan-ayat. Ni Glenn nga kaayan-ayat mo nga dadya abroad. Di makadagas nang. Iso ti imuno na kanya. Iso ti imuno na kada kami kin ni Glenn. Taad dapat gayamin bunga ti ayan-ayat da. No kasta adda ti anak da. Adda putot din ni Glenn kaday nga babaik. Wanang. Kita anya nga roti. Anya ti ara. Kat isinamun aday dyan nga Glenn. Ta sumapul ka niti sa bali eh. Amoy umat na nga. Awan mo ti agar-aram kanyak diti lugar tayo. Ni Glenn laeng di nagduyos kanyak. Ni Glenn laeng di nangarim kanyak. Nakarikdaag tinapod na nga panagayat na anang. Ni Glenn nga nangarim king ka iti social media. Wen, magamam mo kami nang at kiskwelaan kami, di high school kami. Ngam nabayagan nga di kay nagkita ka dayta nga Glenn. O kita, di mo pa'y gayam amo nga da asawa nan. Saan da ka numat kagasawa nanang? Ta saan damat ka nagkasar? Kahit, isinamon kita adamat pamilyanan. Mayat nga rod nga makiag-agaw ka. Mayat nga rod nga makikwa ka. Mayat nga rod nga makikabit ka. Kat adamat tan di sa bali nga babae na. Ay na anak ka, nagado ti lalaki dita. Ang imawan mo ti mangarim kanyag dito'y nanang.
Nagado dita imposible nga awan anak ka. Ni Glenn nga nagtipat-patig ko nanang. Kin masayang anak. Anya ti sayangem. Kat siyempre, masayang anak itiriknak ti marikriknak para ken kuanak, ken ti marikriknak na para kanyak. Masayang anak kadagiti naglablabasan min. Ken masayang anak gabuta dakkel. Dakkel? Kasadam nga nakita. Nga dakkel. Di kayo pa'y nagkikita. Kat impakita na't ladawan ananang. Kasta aya. Ay, isa bagay. No dakkel kat narigat mo nga maisukat. Narigat mo nga ibatan. Takasta ngay ni tatang mo. Ha? Tatang? Ni tatang ko nanang? Word. Inlaban kumut ani tatang yaw. Tauray no ado ti agrokbab. Ken ado di ti mangsulsulisog king kuana. Jak impalubos nga maagaw da kanyak ni tatang mo. Tadakkel nga rod. Anyat ni dakkel kini tatang kumamot nanang mat. Kadakkel ti latag na Nanang mo agang angaw kay mat. Sikatin ang rugi. Kunang mga dakkel. Dakkel ti kukwa day nga Glenn. Iso nga di mo maisukat. Dakkel ti balay na kunag nanang. Dakkel ti balay na ngayon. Karina kanya nga pangibalayan na kanya. Ay, balay ka di ti tuktukuyam. Tamok no latag ti bagbagaw nga dakkel. Ay, nagbasit to pa ti balay tayo nanang. Iso nga mas daawak no anya dito dakkel nga bagbagayo kinitatang. Latag magkaya. Ala, no kasta. Ay, agsarita kayo akin ni Glenn. Kasaritam no anya nga talaga. No, sino ti pilyen na kada kayo. Kada jay babae nga may isa nga kunan nga nasikug nga napututan na. Kasta nga agpaiso ti aramidik nanang. Kasaritak to into no bigat. Awagak to ni Glenn. Tapno malawlawagan ti amin. Angam nalawag nga nagulbud ka kanyak, Glenn. Gabutasan mo ngayon pudno kanyak, may papan ni Kitty, kanti anak yu. Pakawan anak ko ma. Amok kabasol ko kang kadeta, Michelle. Ngem, amo ti Diyos, no kasano ko nga ipatpatag. Kin talaga nga, awan kamin kay ni Kitty. Tagapuking ka, gabutasi kan di patpatag ko. Ada nga maditirik na. Tasyak gayam tigapunan no api nga. No api nga nakisina ka kinikiti. Dinto nga ada na nakyu. Saan mo nga panunutin dayta? Tasaan ko ba dabaybay anti responsibilidad ko iti anak mi kinikiti. Di nasisita. Sikat ti kayat ko akadin na. Sikat ti kayat ko agbaling nga katakunay na ko iti tong palbihag. Sikanto ti ibalay ko. Sikanto ti asawaek. Ang naragsaktan to nga ta. Ha, Glenn? Naragsaktan to nga ta, no? Adati nadadail nga pamilya. Naragsakat to nga ta, nga adati agsagsagaba nga anak yu. Ha? Saan mo nga panunutin, dayta? Kasti ko nak, saan ko nga baybayan ti anak ko, ti putot ko kinikiti. Kaya naragragsak matlaeng. Ta saan ko mutin nga ipatpatig ni Kitty. Saan kami tuwan lang nga naragsak? No iso ti itong palko. Sikat ipagragsakat. Sikat ipatpatig ko, Michelle. Isong arag nga sikat ipinilik kada kayo nga dua. Ala, ikang ka iti chance nga mangipaniknik kanyak nga gusto na iti nga pangadeng ko. Na naragsaktan to. Uray no amok nga ada iti pamilyam. Ada ti anak mo naputot mo iti sa bali. Agbaloy tumutla ti amin. No adan tumutla ti bukod ta nga anak. I love you so much, Michelle. Iso nga, agtalek ka kumakanyak. Aglalo ta, dandani ako nagawid. Dandani ta agkitan, kalpasan ti manong nga tawin nga di ta nagkitkita. Oh, saan ka nga excited nga kita ta? Ha? Saman. Excited ako. Ngayon mas excited ako no saan ko nga naduktalan dito eh. No, awan ti kasto nga pasamak. No, awan ti kasto nga naglapas mo, Glenn.
Agyaman na, Michelle, pinadgamtikid daw ko nga kita kin makapagsarita ta. Pinatgaklaang tikid daw mo. Gaputa, nagsarita kami kini Glenn. Saan nga pudno timbagam nga, da kayo pa'y laeng. Wen, aklunak nga nagulbudak ken ka. Saan ko nga imbaga ti pudno? Kabaring ko no, makaamiris ka. Nga da kami kumati din na ani, Glenn, kaputa da anak mi. Kaasim ti anak mi. Iso nga pang-aasim ko ma, Michelle. Agpanupanunot ka kumat na sayaat. Panunutem ko ma. Nga adat ti mapasaktam. No da kayo kini Glenn katuluyan. Lading itek. Kitty. Kaya't ko laing nagsarita ta, tapno nalawag ti amin. Ilaban ko ti panagayat ko kini Glenn. Gaputa, mariknak mo't nga ilablaban na ti panagayat mi. Saan kalon nga naragsak isunakin ka? Ketsi ka, naragsak kanto ka di, no makidan na ka kini Glenn, idinto nga awanin ti marikrik na nakin ka. Wen, yung ti panpanunotik laeng, kiti anak mi. Kakaasim na ti anak mi, Michelle. Iso nga agpagpagaasi aking ka. Ipagpagapom laeng yun iti anak mi kini Glenn. Naibaga ni Glenn kanyak, nga saan nanto kano nga baybay anti anak yo. Suportaran na kano ti putot na king ka. Umanay ko maday jayen. Angim ka sa nanto nga rin ilawlawag ko iti anak ko, nga awan ti amahan na nga kadenden nami. Maawatan ng tumatlaeng. Saan kayo mo't nga kasar kini Glenn? Ngim ada anak mi, Michelle. Ada anak mi. Ada sungsung batan ni Glenn kanyak. Wen ngim. Darag, makasapol kan tumatla iti sa bali. Iso nga pang-aasim ko ma, Kitty. Tasardingan da kami. Biro kami iti sa bali ti pagragsakan. Para matlaing iti anak mo. Tadi kay tumadla na ragsak ni Glenn, no? Ipilit yo. Ipilit mo ti kayat mo. Saan ka kung mga agsangit dito eh? Tadata iti publiko nga lugar. Dito laing ti maibagak yung kakiti. Saan siguro handa kayo kiniglen tinekari? Mabalin nga, naadaan kay man iti anak. Ngem nagserbi laing ni Glenn, tapno no, agbalin ka nga ina. Ngem saan nga da kayo tinekari nga agasawa? No di kat kami. Ang ipatpatig ko ni Glenn. Ni Glenn ti amin ko. Kasi pa iti anak ko. Nga dumakil nga awan to ti ama na iti sibay na. Pasensya ka yung Kitty. Ngem, talaga nga Jack. Talaga nga Jack ipalubos nga pukaw ni Glenn kanyak. Ni Glenn laing tinakarik na kiti kastoy. Awan pa ipulos tinakarik na kiti panagayat. Isa bali nga lalaki. No di kat nila ang Glenn. Sabi ko mga ruta na ragsak kay to. Sabi ko mata saan to magkarami din ni Glenn tinarabid na kada kami nga agina. Sabi ko mata na ragsak kay to nga duha. Ti amok man no okay ti amin kada kayon kini Glenn, Michelle anak ko. Nang, ti amok man no nagsarita kayon. Kung nagsarita kayo pa yun, iti babae nga napututan na. Ngimkas la di ka naragsak. Gusto nga ta tinaramit ko nanang. Ngayon laban ko ti panagayat mi kini Glenn. Urin amok nga dati agsagsagaba nga. Saan mo't nga't panang kwa. Saan damot nga nagkasar? Uwan nga madaanak na nanang. Mabalay nga. Adan tulat tamot ete pakabasulam. Angim alangan mo't nga ipilit na no saan damot nga naragsak.
Si kamat nga roden ti ayaten ni Glenn. Saan ka de? Day tatisang ka sa uning Glenn kanyak nanang. Kay isumati panpandagak. Naragsakak, tasyak ti pinili ni Glenn. Ngimiti ka unggak. Adapasit na nga saan nga naragsak. Tamok nga adanto ti agsagaba nga ubing. Kasta nga talaga ti ayat anak ko. Awan ti perpekto nga ayat diti lubaw. At dalata dagiti panubok, winupigad, kanaskin nga labanan niyo. No talaga nga da kayo tinaikari kini Glenn. Ket namnamain nyo nga ad-addan tupay nga dumting tipigad kuno panubok iti relasyon nyo. Ket patibkeren nyo laeng day nga relasyon nyo. No talaga nga da kayo ti agpinpinatag. Da kayo tumulaeng ka maudyanan na. Sapay ko mananang. Sapay ko matasaan na mapasamak. Dagiti naudi nga balikas ni Kitty kanyak. Nga anya. Sapay ko mata naragsakak to kano. Sapay ko nasa anak to nga agbabawi. Iti pangeding ko. Pudno ka diti kunam, Glenn? Nakasarita ko ni Kitty. Ket inkari na mismo, kanya. Nga saan nanton nga, saan na kanton nga riribukan? Saan na tanton nga riribukan? Inkarikbet kayo ko na, nga saan kong tubaybayan ti anak mi? Nasaya at mento kasta. Tapno agtal namot ti relasyon ta. Nga awan iti bumalaet, wano awan ti agbalin nga parikot. Amumat. Inlaban ko ti panagayat taglen. Gapo talagang ipatpatid ka. Agya manakmut, ta inlaban mo ti panagayat ta. Agya manakmut, ta inaklon naklata. Uri no nagulbudak yung ka. Sana bale, so papakak to da nga panagayat mo kanya. Dandani ako nagawid dita. Dandanitan agden na. Ket excited akla una yan. Excited ako nga mangikalay saking ka. Nga awagang ka iti asawa. Bakit? Excited ako nga agbalin nga katakunay na mo iti tong palbiyak. Excited ako nga mangbuuta ti bukod ta nga pamilya, Michelle. Excited ako, Matt. No, excited ka. Mas excited ako. Takas ti kanayan kong ibagbagak yung kaglen. Si kapailaang tinakarik na akit ikastoy. Si kapailaang tinangiparik na kanyak. Na espesyalak. Si kapailaang tinangiparik na kanyak nga ipatpatig na nga naragsak ka kanyak. Taawan pa'y tinapadasak ka kasta. Awan pa'y tinangiparik na kanyak. Iti kasta nga sa bali. Si kalaang Glenn. Iso nga sabi ko mata sa anak to nga agbabawi. Sabi ko tanaragsak tanto. Namnamaim deta, Michelle. Aramidik to ti amin tapno paragsaking ka. Manulang nga aldawin, agkitatan. Iso nga agan anos talaeng, Michelle. Agyaman na, Glenn. No kasta saan mo nga mapansabten ni Glenn iji airport anak ko. Saanan nang iso kanupe nga taktak ko. Iso kanupe ta pagpletek. Urayak ka no laeng dito eh. Agawid adagos dito eh. Into no makasangpit dito lugar tayo. Sa bagay. Unmot kid di nagulupay di Manila no yung kapelaang sumabsabat ijay. Ken may sanang. Baka mayaw awanak iti Manila. Sa anak pagkaroon nga nasanay. So pa'y ati ko nakbait. Namnaminsang kansapay nga napansadyay. Balikan pa'y. So nga ron nang. Baka mayaw awanak laeng. Kahit nakasakay ti aeroplano nga rodan. Baka nakasangpot pa yun iti Manila nanang. Kat madamdama into no rabi agbiyahin iti ngagpakastoy aglugan iti bus. Kat
kasla jak makaturog nanang. Gagangay ata excited ka nga ron. Nabayag mo nga inururay nga dumteng dito nga aldaw anak ko. Ti isa sangpat, ti lalaki nga ipatpatig mo. Sabay ko manang ta naragsakak to. Sabay ko mata, tong palin na ti Karina nga ikalay sanak. Ibalay nak iti dakil nga balay na. Talaga nga dakil di balay na iya. Unang, naipundar na kano iti manong nga tawon nga panagtrabaho ng siya abroad. Duduwada mo't nga kabsat. Iso nga awan mo't kano iti sa bali nga naggastusan na no, di panangipatakder na ti balay na. Bakit nagasat ka nga ro da anak ka? Nakapabalayan ti agbalin nga asawam. Ti agbalin to nga manugang ka. Ala, mabalin yun to karon din ti agaramid iti apo ka. Taadamot din di pagbalayan yung anak ka. Kanibagam to naliplipatan dagiti sarabo na kanya. Unang, di ka madanagan. Anak ano nalipatan. Ay, nasaya at no kasta. Kaya dati karon putot na. Unanang, siyempre, hindi naman baybayan dyan putot na. No kasta, awan ti parikoton. Kaday dyan, napututan na nga babae. Ay, awanin nang. Anto ka no nga mangriribuk kada kami. Alaka, nasayaan. Talaga nga man nangaasi ni Apo Diyos. Tapag kabaudyanan na, kada kay tumulaang kiniglen. Kat sabi ko maanak ko, taagsimpamot tintibiyag mo. Tamaw nga nabayagan nga urayem nga dumting ti ayat para king ka. Tawan nga ron, tinagbalin nga napudno nga nobyum dito yung Pilipinas. Pasigmod nga lukol-lukol da kay mapilpilim. Uwan nga ron nang. Pasigdamot nga numaaladan ti kayat dakat panawan da kon. Sabi ko mataniglenan ti talaga nga naikari para kanyang nanang. Sabi ko taisuntinted ni Apo Diyos para kanya. Glenn, si kang agpaisun. Ni Michelle. Uwan, amok. Michelle? Oh, di ka excited? Saan man? Di ba't ko nga agtaros ka diti balay ni? Di na ka naurayan ni nanang na panaturugan. Kunak may mayat taan tunubigat kaila tangag saritan. Amok ka na bannog kay ti biyahe. Api gaya mo na nagbali ti biyahe. Ti amok no rabi Saan nagbiyahe adagos tapno no makaawit dito. Iti excited ak launa yan. Sana bale. Ore no tingat rabiin. Ore no di na ka nauray ni nanang. At least, nauray ka. Sumray ka, nintan. Nakasagana di pagturugan tan. Iji silid ko. Mabit lang. Ipaknik lang di ko di gamit ko. Saan? Idi sumata dito yan. Di ka kadi excited? Intan, tagkaidatan nga maturog, Glenn. Anya pala ti Orion. May kaman dito Arakupin ka man. Nabayagan nga ararapaapat ka maarakop ka. Saan ka mag maarakop iti video call? Saan ka mag maarakop ti bagim iti cellphone? Agkak man dagiti bibig mo. Guriga, jak pa nagtutbras. Okay na, oray mo siya. Jak pa nagtutbras. Ano yung tiket mo sa wan? Nagtutbras sa kita. Ang itay, siyempre nanganak. Kaya mo kami kito, mapasangpit ka. Gapo iti pa nag-uuray kuging ka. Nalipatak mo tinti nagtutbras. Okay lang. Mikan, oray nung dito nagtutbras ka dua. Okay lang. Dito pa'y kanta ni Kasin yung ako nana. Ore kasanot pa'y ud mo. Guri ka. May kan. Guri ka. Pa'y, ada ka di problema? Awan. Sana bale. Siguro bandog mo laing data. Siyempre, kasaksakay mo iti aeroplano, kabababam. Mabaling nga jet lag mo laing data.
Sana bale, ikatiktibanog mo. No kayat mo, imasahe ka pa eh. Ala, agpaklib ka, imasahe ka. Alamang nga rod. Kasapula ka talaga dayta. Sige. Kat agtugawak diti patong mo. Ta imasahik diti bukot mo. Ti sikat mo. Okay ka di dito eh? Sige, okay lang. Finally. Finally, may gama akong tibagin. Nagdikit ang dagiti bagita. Ara paapin tala idi. Pagsarsaritaan tala idi, babae ni ti video call. Itatan. Talaga nga, physical nga, anda ka dito yan. Dati, idagwid video call ta. Ipakpakitam laing kanyak diti bagim. Kastamot kanyak. Iparang ko ti barukong ko, ti susok. Kanda ti, amom latan. Amom kadi nga. Sipo di amok nga gawit kan. Inaldaw ko nga shave-shavean. Okay ka din? Agdata ka kuman. Rabawang kan. Apay. Di mo ka di kayat nga sakti akin rabaw? Di mo kayat nga sikati akin baba? Apay. Apit, iti ka pala nga kasya eh. Nasakit ka dito tingin mo? Una, manirisim mo ka di? Islate iya dayum tarupam no, agsa uwa? Una adamangig mo? Ala, anya ka dito kahit mo posisyon. Glenn. Alan, ibagamon. Idi da ka pala di abroad. Sang ka ibagam nga. No makasangpet ka, dagos mo nga agkan dagiti bibig ko. Dagos ng arakupen. Dagos mo nga romansain ti bagik. Itan, nawaya ka nga mga ramid amin dagi dyan. Agdata ka di ta romansain nak? Sige. Kualatan. May ka na. Apay. Agpanating ka di? Agbaang-baang ka matan. Mabaling ka din agtalikod ka. Tapno di ka maakaran. Iso ka dito kahit mga posisyon? Patalikod? Ha, Glenn? Sige. Agtalikod ka natan. Baka kami nung maakaran ka dati panating ko. Ang mga panating agpeso ito. Sige. Siguro nabannog kay ti biyahe. Iso nga nakaalakat sakit. Na siguro da nakaabay mo di aeroplano nga da sakit na. Sana bale. Agtumarkan to iti agas. Alagaan ka, Glenn. Awan ti pagdanagam. Itata adda ka dito yan. Itata agden natan. Into no agkasawat aglalo itata. Adda ka dito yan. Adda ak nga mga iwan ken ka. Nga iti ka nitong kang sakit ka. Aywanan ka. Alagaan ka, Glenn. Talikod ka. Kasulatan. Sige. Kastoy? Agburireak? Uwin. Sige. Sika nga ro din ti mga babati pantik. Sige. Apay. Kwa. Ala. Glenn. Malpasin. Anya? Awan. Nagimasan ko nang. Win. Nalpasan? Win. Nalpasan. Sukat ako. Nagbiid mo ito. Inakla dyan banyo. Sa dino ka di banyo dito eh. Di tarwar. Nung makatanong ka di kusina, makita nung latatiri dawin iti daya. Iso na ko TCR. Sige.
Siguro gapo ta nabayagin nga awan ti padas na. Iso nga alis to nga naglipas ni Glenn. Maapi nga kasi ni Glenn. Api nga. Kasla saan mo't unay nga excited. Siguro gapulat bannog na. Anya nga natin bubrain na GCR. Nagbayag mo din. Di pa nga tagsubli. Ha? At sama rin mo rin ti balay. Glenn? 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 Rimor ka ta ni TCR? Glenn, ada ka pala tao ni TCR? Glenn? Awan mo tao di TCR? Glenn? Sa tinutayan na. Iso nga ta ti rimor? Napan nga ta nagsigarilyo? Anak man jarwar. Ala! Awan mo dati bagkin maleta na dito yan. Awan mo ta, hindi gamit na. Glenn! Glenn! Glenn, sa tinutayan mo? Glenn! Glenn! Ang damat din si Makay ti tricycle iji kalsada. Minsamot Glenn day jay. Angam sa din na di papanan na. Glenn! 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 Anya day ta ay anak ka. Ape agpupukaw ka. Ape agpupukaw ka karabrabe eh. Ningarod Glenn nang. Ay adda ni Glenn nang. Adda nang mo. Pimanaw samot manan. Glenn! Glenn! Anya ti ko nam. Dik maawatan anak ka. Si Mangpat ng pimanaw. Wala nang. Nagkapo medyo silid kon. Kinagpaiswan na. Nabayag. Adamit. Dandani may sa oras nan. Anim awang mo ten. Sa lino nga ti ayan na. Ayan na nga ro digiti bag na. Di mo't nagdiretso ditaw. Awan nga ro din nang. Glenn! Isun sa mo di nagsakay ti tricycle. Kaya apay nga agsakay ti tricycle no si Mangpad dito yan. Kaya dimit dito nga maturo gaya. Diyan ka mo na. Diyan ka rin maawatan. Glenn! 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 Ala ka din anak ko. Mangan kan. Sana ka mabisin nang. Ay na. Kasano nga rod? Patayim ti bagay mo gapo ka dahi dyan nga Glenn. Ha? Nasakit mo tinaramid ni Glenn nang. Tiambok to sabsabali iso na ka naging lalaki nga naglabas iti biyag ko. Nga magpapata ta amin. Gapo ta kalbasan nga naalan ni Glenn ti kayat na kanya. Pinanawan naglatan na. Kat anya nga min tinapasama kaya. Baka ngamin no. Kwa? Anya baka nga niya manang. Baka no awal laing mo Naamiris na siguro nga hanga naragsaking ka. Sama nang. Naramit ko na ti amin ang emso na ti kayat na lang ka ti kayat na nga posisyon. Ibaga ka romansain na romansain ko lang di na kayat. Siguro kit sinulisig siguro ni Kitty. Anya? Siguro sagbay ka nagawid dito sinabidungan na siguro panunot na. Tilada siguro nga pamerperdi nga imbaga na. Siguro pinerperdi na kenkwa na. Sina? Ni Kitty. Dati napututan na. Sino ba ko mga rod na anak? Bigla nga kilaat na tangag. Bali di panunot kenrek na ni Glenn kanya. Kaawagam Sana nga nasungsong batan dagiti awag ko na anak. Alakas saan mo nga sardingan. Ag-message ka kenkwa na. I-text mo. Namagam no apay nga. Kilaat latan nga pinanawan na ka. Saan na kan nga. Saan na ka nga. Saan nasungsong batan dagiti awag mo. Apay. Nag-replyan nanang.
nag-replyan ka dagiti nakadado nga message ko. Asin now, kiniglan ananang. Basain mo na ano anyat ko nana. Numasong batan dagita sa ludsod mo. Upenek ko. Sabi ko mata, maawat ko diti mensahe ti chat na kanyak. Sabi ko mati baga na laeng na dinala kayat nga makara na kinisakit na. Isa nga pimanaw. Isong araw na say-saya at no basaem. Dito yan lang. Anyati ko na. Aguri ka anang basbasahin pa ilang. Nakaimot excited kay launay man. Ay, ala ka nagbayag kan tumod nga man. Kaya amumot kanya kaya't ko nga maamuanan. Anya, apay anyati ko na laking kaanak ka. Ang peso ka din ang. Nga anya. Basahin niyo. Ay, si kalatan ati magbasa. Ang mumot nga nakapsot ti matak no cellphone. Lading hitek, Michelle. Game. Nagbaliwin tiriknak. Saan ka nga iba't patag? Taapay ka now. Anya nga rason. Kadamagam am. Kadati ko nanang. Di na karo kayat. Ngagbalin nga tako na inaytikas kanyihat. Nga anya. Anya nga kasking ka. Ay, ibaga, anya na tasagsagitam. Anya tikunana. Anya tikunana. Kunana, sumalang awan tinagbayang nga lalaki kanyak. Gaputa anya. Saan lang ka nung nabangsit isang ako na lang. Nabangsit. Saan lang ka nung ngiwat ko tingato tinabangsit. Anya. Nadikat pa tingiwat ko ano iti babala na. Ani nga? When kasin yung nagsakit ti in text, in chat kanyak, ni Glenn iti maudi nga gundaway. Nasaysayad la kuman nga imbaganan nga naamiris na nga nimetlaeng kiti ti patpateg na gaputa kayat na nga dumakkel to ti putot na nga adaama na iti sibay na. Ngayon dati bagana nga. Pudno ti kunada kasin yung nga truth hurts nga kunada. Nasaysayaan pa'y nasalutsudak kininanong ninanang no agpaysong di namot maangot ha. Nakapsot ka nung paragangot na. Ngayon may di tasid gak. Dati nasingad nga kasinsin ko. Ket kunana. Idi pa lang nga kahit kung ibaga kasinsin. Ang Jack lang amin maalat tito rin ko nga may ibagakin ka. Baka guraan nak. Baka ibagam nga piripirdjeng ka. Talaga kasinsin. Uwin kasinsin. Agtutod brasak mat. Saan nga day chay? Baka digiti kang kanam. Di ba naghilig ka sibuyas? Naghilig ka digiti spices? Uwin. Di ba nahilig ka pa agartem ti sibuyas ka? Ilablabay mo't inapoy? Naimas mo't ngamin. Kaya't ko lang mo't nga sa anak kalumok magumanay kanya kasi na ko niya sibuyas nga naarte. Iso siguro, naapi nga, kindeta, dati promise, dati honest to goodness kasinsin. Ang kagpa-check up. Ha? Pati tingiwat ko ti baba na bangsit kasin. Talaga, nakarkaro dita baba. Agsurat ka di programa ni Kasin yung, di ba, dingding kamat. Mabaina. Saan naman nga ibagatipod no nga kinataom, kinasasinom. Matulungan dak nga ta. Siguro. Apo, saan mo lang kasi katin nabangsit ti ngiwat na katokin baba? Ado kayo. Kadeta kat maator pa'y data, maagasan data.
kesa deta ibain mo, kat kastan to latag na yun baka agbaak kan to. Iso malagayam nga, iso nga awan ti mangarim king ka, iso nga awan ti agbayag king ka, kabo ka data kasinsin. Iso malagayam. Ti amo gidikat det tila bagik ti kayat data kalpasan nga maalat at kayat ang kinaping at nga pasig nga palikod ti kayat da. Na itaam mo mon kasinsin, iso nga agpagas ka, baliwam ti lifestyle mo. Ken ulitek, agsurat ka di programa ni Kasin yung baring matulungan da ka. Alaman, angin baka mabain damit nga comment, baka ipagarubdan ko nga, damot kasi nga sakit da idi. Saan mo siguro? Ala, sige kasinsin, thank you thank you, balin ka nga honest kanya. Kasinsya ka matin kasinsin no, itatalangot nga may bagak. Mabain na kami ni Dikin, kayat nga guraan na. Nagsurat ak nga ro iti programam kasin yung sabi ko tamatulungan dak ngagpaiso. Ada ka din tinakapadas ti kastoy nga agpada nga adaangot nga madi tingiwat na tingato ken ti baba. Anya ti naramid yo, anyat kasasayatan nga ramiden. Tapno no mapukaw daytoy, maagasan daytoy. Tapno saan pa nga naladaw, tapno sabi ko saan pa nga naladaw ti amin kat makaasawa ak tumatlaang adan tumatla ti lalaki nga mangitungpal kanyak. Kaya, alright. Agyaman nagbat ken kakasin ti anos ken laing mo nga nangibasa dito surat ko. Ket sabi ko magat nakaibatit adal liwliw ken pagsarmingan ti biag kadigiti padak kadim ngay kinagbuya. More power to your program Kasin, and God bless everyone. Tuy ag problema apagayam mo, Michelle.